no ye adwuma won kran aban adwuma o mo fro ka aba eno so ye nige da o mo so ye de o mo kotum pam furade no na se eno so ye awrehoda de ma eye oman Ghana nti ye fiada de eye nsem bebiri na ahomtem na asefim ye pa edu fiada no a ebi anige na bi ereho eneme ba bowura koja center unhu se soja ni odam pam ye de ne kotum pam ne bo police ni ye de kotum pam ne sikani ye de ne kotum pam no ohia ni ye de ne kotum pam owo yim owo wansam enya duru so nko a obekọ nti sana so mpa asem nipa no ye dubadi bi etie nti tomde bi a na ya areho tomde bi nso so a na aye anige ni akon akoye nim ene obi abonwum wo ye fie ha na ono obo ne nyum kra odimi ngika nkyira manfo we ono de ko guada furu wa kure nim na me de sheda ni ni ba kra wase de be wase de na obeye edie na obeye wow enumeta de de na obeye ye de be kakra na ya ha nyum ni mu nsem na ye nyanko de ye koso aka se aha ya sempedipa Kevin Oyata obo adwuma papa chichi video na furu mama niema ekotote de ma sanso ena okuo ba jasisi mprimu ono so ebo adwuma yie papa sabire no se utie na wo hweye ne ko ba no chinchim video na furu mama niema ekotote de ma ye sana producers omudi akagina mu per stories ne de brema niema ekotote de ma ye nso no enkwanta bisa Isaac ozi enyina nkwanta so ntwe omani nanso unyafuro kana junction so ano mbesi wo nese abebu no wonkyerase yi achese emu oduye pa kokotezi frecha oso one de ompe no ho asemti wodi bola so obi akoto akwan no akotamadi ande otokune no ofae one ne ye bibie enyeyi ne senti no edidim sa de awura na brabo mama otokuna obefa sisi otokuna obefa odim komo na wani ni ye onso besi akire obefa etini dinase che wodi so adese ene me kotote ase ni menchia no ho kanima no ndi kokosati yire bia obi a ukunu so wachiao ene so de ni tinu watwa ne kama jese obedu fie be ye ni je ba jese ye me kotote ono nkwani una watoka onimtu apake na duma oba no abehe no apepa ho no zako asafa trotro gruba edro we dia mai bi waze safoi ma memfanto achi metoka se bit ma bi ka be spark se spark enya na asem dada bre okaki tuwore se hu o de achiro se watobi anada achi obetobi yeguso ye kwakoye nim enne efiade ensem guapono so papa eja mona tenase se de nza dani tinu ne na wamia ne shezi miamia no fon so se no fo no ese ne ensem wo ho sa na agudie polina nso so agine dwa achese adwumadie no ye de brem totene neema akonanim edini ya Kingsley Kwaku Buache Kingsley Kwaku Buache medin da chemanim we medin hu ofa cheme but popular known as the nation's uncle of Bishop Lumba eno na ekane ho a na ekoma Ghana na ekoma mu emabunu ene emu mrewane nkokora nyina na yenyina yetimi akoyanim me no kasa sisi peninkase bi otie Alisco mazin he oton Benz woni amando se na dwuma wura to Benz ya o short bibia o maro bi ya mani free Alisco nyame nhyira opa ne wadoye ode minim so waka no nko ade obeye na onye okese mi nkonko en meja se wojo so tompa boa ono nso so ye be chia na nimire na ya mani moniyo ifise obo adwuma papa Kwaku mbacho bibia boko de Kwaku nyankopon adom ene fiada de te se de wakeka na megidi se yewo anije wom pa ene yewo areho wom ene yewo ehon ho nso wom ene asa agro nti ebeda nyame ase nse nye nipa nya na nya na sana e kan se ya na na Kwaku ma hu noma bi nsu eto kakra bi a ase noma bi koso kuma se ya ne yedi kan ho asema e be se Ghana for mpanimfo sebe esika akodi omo ho bebre no dru mebi omunti enso de ye ka kakra ya maamenom ne ennuanom ohwe maamefo a enkola hye omachi sensuo tutu se ya na ugyan ya sora se ya mfat ya na areho asemu ye ka yenya somfo bia Kwaku akwa abepo janshinda abepo makọ da wa areho che mom wode ko adankwa me kwan wona hu oba ne hu ofanka wo se ne pa wo mpino no ato se mpa che unsimo masa kasie kura left ne kura den keye nanso ne se ni pa ne ba ko dubra nso ya asem foforo
so nti ebesre me de bia na meka se ye wo company bi wa ye krakra buses man ba ye se na ye mre kra na se buses ntimi nko akira kwakui ka Ghana fo mpani fo du tambe nye parliament nko ahu ene se so mutie o mu nsem bi o dwuma bia ye ne ye ti radio so no ye nsem bi e beka ye o mu ntie bi kakra because ye kan se wo ko ba bia buses bi e krakra ba ya se be na ye adwuma enne buses na ye mre no enke aban no a oteso na sa aban a wo ba ne de wo ko nyina ne kromafo mpanifo enka sa buses ni nyina nke europe ni nyina fo trotro edu samre ye kwaku ke be boa wo ko nkra na mre bi me ko mi hu se bus coach wom on bus ni mfimfini ase train ayi bi na wo ye friend coach obi amfa ho e won kan amanfofo eboa bataye musa se ye kumasia ye bibia ko ye one way anya taxi apragia kwa do bada ben anya trotro fo so hu se sebe ebi nka omo na taxi driver so manu mboa den enti se ye kwa na se ye ba ye ba sre Ghana fo mpanifo munkra cars megum na anu so fo so ba ma yi bi kiram se da bo mo de buses ye keka hana am so mo de buses bebrebe aba ba me fa mani hu timi de make can say the buses bebrebe aba ye se no kwa se electronics asese na mhwe na de ba ye petrol kwa na se kwa intimi repair etiki e ba sese ye nkrofo a ye nia ye na mo so ye pa mo cha so mo nto aba ma ye no party mienu no NDC ni MPP no ye sre mo pi jata meshe wo be hwa ni mu ha obi be du fe be 1 o'clock fresh kwaku ye be sre buses am fi say company ye kra so ko bibiti say bus ye kra ba ye friends ay abepo de o metro masi uju ho no makofo basi bebra sesi because be want me call anjani e dey necessary ye this is another call parliament me kwaje so ye answer ye repair ni nyane emfa ye nkrofo na jata meshi ha adwen kwagu adwene pa ene ye wansam de bra mu ne ene nkomo ofia ha o ene nkomo ofia pedru ofia da se ya se nyina boja ye ndisidi etimi frem awra ho timi frem ne ye kokko ye be ne ye pese o sere kakra wo ofia ye ofon ne ready papa bi wo ye djuma mu ne ye na ye djuma mpacho di 75 years okodi 80 years na nkura na ebo nyom na no so akobu bi ebi sire ne se ede ebi se nye de jeze ahomete ye boy me what your voice was 75 years man odi go me aso de achinya no go so e ma homete di ba me bona so utie bi na ye wia ka do comment abano ya hesere ba do wa wa do so firo and ye wia ye bi atum come on asem na aka waka ka asem no waka di hono de your man point it make sense pa ma me hwa de ma huni pakro o ya huni pakro ma hu kwaku wujidi me se ma huni pakro kwaku wujidi wono na yesa de we kwaku wujidi wono na yesa am je no huni pakro me se ma huni pakro ma hulu man no bibia